Siapa ini ah? Bapak apa Waryudi? Duh priangan lembur kuring pemandangan. Apa Waryudi? Disinilah ku dilahirkan. Apa Waryudi? Waktu pengen kula urip bebarengan. Sekian mah tinggal kenangan. Gampang duka ya sifatkan. Apa Waryudi? Apa Waryudi sayang? Apa Waryudi? Gasembe apa Waryudi? Lembur kuring opriangan. Ini siapa Pak? Duh priangan Mas Toi. Aduh Mas Toi sing paling sayang. Mas Toi, Mas Toi, Mas Toi. Mas Toi sing eman. Aduh Mas Toi sing paling sayang. Mas Toi. Waktu pengen sampean ngomongnya sayang Mas Toi. Mas Toi, Mas Toi, Mas Toi. Sekian mah Mas Toi. Sekian mah tinggal kenangan. Mas Toi. Manen duka ya Mas Toi. Mas Toi. Gasembe duka ya Mas Toi. Mas Toi. Borale aduka ya Mas Toi. Mas Toi sing paling sayang. Kanggo Mas Toi. Anak bungsu, anak bungsu, anak bungsu, anak bungsu, anak bungsu, anak bungsu. Terima kasih. Siapa ini? Ayah Evelyn singanani Eropa. Ayah Evelyn, Ayah Evelyn singanani Eropa. Ayah Evelyn singanani Eropa. Ayah Evelyn, Ayah Evelyn singanani Eropa. Ayah Evelyn singanani Eropa. Awe, awe Mas Toi. Mas Toi, Mas Toi sayang. Mas Toi, Mas Toi, Mas Toi.
tongkol balap, sing duwe tongkol balap, sing duwe tongkol balap, sing duwe tongkol balap, sing duwe tongkol balap. Aduh, priangan Bapak. Terima kasih. Ya.